Ufuyisile wakadlameni walapha eBethany eDonto nothi solokucela luside esivene kulandzela ukuthi sithola kasidakali futhi le gula lakunako kuyachubeka. Vuyisile ukhala ngakuthi sisu sakhe siyakhukumuka kade ukuthi kwenziwa yini. Usike nasesomfeni lakhe sebamnikelele ngengadi kodwa ke solokwa akakhona sasidakale. Usisive masingamane simside ngemadlane ekuthakhona ekuthaya isibhedlela eNingizimu Afrika. Sengihambile bengisembabane nje mhla ka6 bathi embabane manje ke angibuye mhla ka6 ngabuya stoweni operation ngoba bathi isigala lesilasiswini ngathi nangibuya ke bang admita bathi manje ke ayingeyisayilunge operation kufuna batangishayela bona ngingalesimo sami critical kakhulu kufuna nabang operator ngihamba ngeICU manje ICU igcwele. Ngivana sesomthweni wasi bakudonethela bathini ngengadi? Yebo bathi manje ke ngide ingadi. Bebakhala ngayo in fact bathi ngeba khona ngioperator ukuthi ngide ingadi. Esonthweni lami ngebase bangidonethela ingadi. Angade ukuthi kwabe sesekujikiswa yini ukuthi bangoperate. Nyalo belithini ke lesitolo licelako nje sivende lesibukelayo. Bengicela kakhulu usito laba ngakhona ukungisita ngetimali ngoba kulukhuni kakhulu uzina noma ngiyele esibhedlela kufuneka imali ene angisebenzi nabo bhuti wami akusibo labasebenza kahle. Ithini number labangakushayela kuyo? It's 76 51 5026. Iphindze. 76 51 5026. Siyabonga. Nabangangitholi kuye bangangishayela ku 76 76 87 90. Siyabonga. Kanti ke Vuyisile wakadlameni uthi akasakhona nekudla kahlehle uyacela sivethe simane simlekelele ngoba simo sakhe siyabonakala ukuthi simadima kakhulu. Ndzabeni channel Maswati Justice wakadlameni nazandile mpapane seBethany ngimathapha.